When you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't speak, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. But talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley, trials and temptation. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Okay, siyabonga ke uNkulunkulu asibusise bazalwane. Siyafunda naso kwesifundo sethu Genesis chapter number 8 verse number 7. Sibuka ukwehla amanzi asehlile olwandle ebusweni bomhlaba. uNoah ufuna ukuhlola ukuthi amanzi ahle kanjani ebusweni bomhlaba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke siyafunda verse number 8 Genesis chapter number 8 verse 7 and 8. Ifundeka kanjena ke bazalwane. Soqala kufunda lapha ku verse number 6. Ifundeka kanje: kwathi emva kwezinsuku ezingamashumi 4 uNoah wavula ifastera lomkhumbi abelenzile. Verse number 7, wathuma igwababa lazulazula njalo aze asha amanzi emhlabeni. Verse number 8, wayesethuma ijuba ukubona ukuba amanzi asenciphile yini ebusweni bomhlaba, kepha ijuba alifumananga ukuphumula kwamathe onyawo lwalo. Labuyela kuye emkhunjini ngokuba amanzi ayesebusweni bomhlaba wonke. Wayeselula isandla sakhe walithatha walingenisa kuye emkhunjini. Verse number 10, wabuye welula wahlala izinsuku eziyisikhombisa waphinda walithuma ijuba emhlabeni. Verse number 11, ijuba lafika kuye ngakusihlwa, bheka emlonyeni walo iqabunga lomnqumo elikhiweyo. Wase azi uNoah ukuthi amanzi anciphile ebusweni bomhlaba. Ngifuna sibukeke lezi zinto ezenzeka lesikhathi basemkhunjini esaphuma. Waqale wathuba igwababa eli-representative. Yonke into eyenzeka ku-Old Testament iyiprofesi yezinto ezizokwenzeka ngesikhathi sikaJesu nangesikhathi uJesu asandlulile makushunyayelwa izwi. Sinalolu hlobo labantu ababili uNkulunkulu akalithumayo
ukuthi aliphume ngoba uJesu mangabe esikhipha uthi hambani izizwe zonke nenze abantu abafundi bami. Now we've got angifuni ukungena kakhulu kulento ongazi ukuthi kukhona amabandla esiwashayayo noma kukhona abafundisi esibashayayo. Inhloso yami ukufundisa size sifinyelele uku-understandeni ukuthi uJesu why kwakumele eze emhlabeni. So into eyenzakalayo la iBhayibheli lithi wathunywa igwababa. Igwababa lirepresenta lingabantu ngokomthetho. uNoah was in a position yaNkulunkulu on earth ethuma thina njengezinceku zikaNkulunkulu. Then thina singama types awu-2, abanye ngileli hlobo lamagwababa, abanye leli hlobo lamajuba. Abanye leli hlobo lamagwababa elidla noma yini ayihlangana nayo endleleni, elingakwazi ukukhetha, nelihlobo labazalwane lungakwazi ukuhlukanisa izinto ezidliwayo nezingadliwa. Lidla noma yini, libuye kunalolu hlobo labazalwane oluthanda isono nelithanda kuphila impilo kaNkulunkulu, ngala lithanda ukujabulisa uNkulunkulu, ngala lithanda ukujabulisa izwe. So igwababa ke njengoba akuvezwa ukuthi yini lingabuyanga, kodwa imvelo yegwababa si understanda kulolu hlobo lokuthi igwababa isilwane esiyingozi esidla noma yini, esithanda into efile nezifele. Igwababa lahamba lawubambezeleka layidlela inyama zabantu ezayintanta nezilwane ezayizifele zibulewe uNkulunkulu. Irepresenta abantu abadla noma yini abangakwazi ukuhlukanisa. Ijuba lathi malibona ukuthi umhlaba usagcwele amanzi, alikutholanga kuphumula, lalinda isikhathi esifanele. So uyahlupha ke umzalwane oyigwababa ukuthi uNkulunkulu lesikhathi asamlungiselela into zakhe noma ama blessings akhe, kuthi kungathiwa ngibona ucobo likaNkulunkulu la kuwe soyagijima soyoshumayela. Ushumayelani ungakakhulu, ushumayelani ungakazi kudilwa kanjani nento ezifele, ushumayelani kungakazi ukuthi umuntu uphendulwa kanjani. That is why namhlanje we've got lots of motivational speakers ezishumayela abantu bangakwazi ukubaphendula, babalande ezonweni, bababuyise endlini kaNkulunkulu. Sihlushwa abantu abathi bethola idumbu baphile babe comfortable phakathi kwedumbu nezimpukane khona lapho, nedumbu zigcwele lapho. Abantu abadla noma yini abangakwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu akudliwe endlini kaNkulunkulu, lokhu akwenziwe endlini kaNkulunkulu. But angikho lapho, ngifuna ukulanda le ndaba kaZamcolo bazalwane. Amajuba yilabantu abathi noma ngabe isimo sinjani, I'm not going out ngihambe ngiyompa, I'll wait for the Lord aze alethe isikhathi esifanele. Ijuba because bel understand ukuthi lithunyiwe fanele libuyise ireport ekhaya. Yingakho namhlanje sigcina sesinabafundisi bathwalela icebo likaNkulunkulu. Why bathwele? It's because bafikele ngaphandle bahlangana nezidumbu, bangazi ukuthi zivuswa kanjani izidumbu mangabe ziyavuswa, bangazi ukuthi amanzi magcwele ebusweni bomhlaba buyele ekhaya uyolinda for the right time uNkulunkulu aze akuvuze. Sinemishado eminye ehlulekile ukubekezelelana because kusasenenhlupheko yesizini, baphuma abantu bagcwaliwe iganga zonke. uNkulunkulu mayeseqala athi uyakubusisa, ukubusisa isibusiso sakhe asisatholakala ngoba sogcwele iganga. Ngiyamthemba uNkulunkulu ngoba ngikho kuleyo namhlanje, kubathi ngikule kaZamcolo. Kuphela kukaZamcolo nangu-ke Noah so uyaphuma emkhunjini. Uma ufunda uchapter 9 uverse number 1 kuGenesis, encwadini kaGenesis, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wabusisa uNoah namadodana akhe, wathi kubo zalani nande nigcwalise umhlaba. Kurepeatwa leyanto ngoba umhlaba wonke sewubhubhile, abantu abasinda abekho, abantu ababephila kwenye indawo abekho, abantu ukuthi kwabhujiswa kwa-Israyeli. Umhlaba wabhubha wonke, kuzimuntu owasinda. Kwasinda laba bathathu, kwasinda uNoah nonkosikazi wakhe, kwasinda uJafethi nonkosikazi wakhe, kwasinda uShem nonkosikazi wakhe, kwasinda futhi
no Hamu nonkosikazi wakhe. And then ke lithi iBhayibheli ke mase sebasindile uNoah ke wayesenza simanga ke wayese akhela uNkulunkulu ealtar. Mawufunda lapho kuwo lawo mavesi ungagcina na uthanda ugcine laphana ku verse number uNkulunkulu sabusisa wababusisa wabuyisela sibusiso lesi sasilahleke kuAdam. uNkulunkulu wasirestore la. Ningakhohlwa ukuthi umuntu mayikhishwe ensimini yase-Eden, it was not a plan of God ukuthi uNkulunkulu umuntu aphile ngey'thukuthuku zakhe, kodwa ngenxa yesono umuntu sophila ngey'thukuthuku zakhe. uNkulunkulu so-rearrange lokho kulahleka ensimini yase-Eden, so uyakubuyisa la. Uverse number 20 kaGenesis chapter 9 simfunda kuverse 20 uthi uNoah waqala waba ngumlimi watshala isivini, yaqala futhi yamosheka lento. uNkulunkulu umhlaba bekawurearrangile. Uhlulwa yini uNoah ukuba ngumalusi okungcono? Because umhlaba bewuphila phansi kwesiqalekiso, but lokuqala kukaNoah ey'ntweni zonke aphinde ayoba ngumlimi. Ningakhohlwa ukuthi lesikhathi kufe nesisizukulwane sikaKhayini. uKhayini owayeyini? Owayengumlimi. Ngamanye amagama kuyenzeka umuntu afe umoya ungafi. Hamba nami. Kuyenzeka umuntu afe umoya ungafi. Umoya bewu-operator kugogo wakho naku-anti wakho, kuzwe mabathi niyambona lo mntwana unolaka ufuze anti wakhe. Umoya ekufanele urenounce, umoya okufanele ukhishwe, umoya okufanele uthandazelwe, umoya okufanele ubulawe, ngoba lo moya lowo nguye lowo owahlukumeza lo emuva nalana manje. Uphinda lona uzohamba phezu kwendima yesiqalekiso sikaKhayini, kokuthi Khayini wayengumlimi waze wagcina asenze njani? Asabulala umfowabo ngenxa yokuthi kwathiwa nakusiwa iminikelo, omunye wasumnikelo wey'tshalo, lo wasumnikelo ngoba la usebenza khona ngilo mnikelo ozowuthatha uwuse kuNkulunkulu ngoba ungowey'thukuthuku zakho. So now Ancient of days, my trust is in you.